Seo Ari Smith is New Jersey Verica chuairt an alchara an Gaelta Chonaill agus cleachtadh na Ghaeilge dólam seo éitiúil sémas ó dúchain Zoom agus le na chrúgú a ghaoine nach bhfuil si dalaí ólam tá físean fan na thuras teanga feici YouTube ag 1.3 milliún duine. To me, a Gary cup and tea. Before. I handle here from just jay here from Uruguayn Zoom. Medina can Gaeilge is Foghlaim just PC bag of Foghlaim le but your cup of tea cannot pentagonus cannot trosian sprack of yogan le can't is quoted a dini. Tá buin na deangatha ag Ari agus stiidir déanta gur gaithe teangaí an measc an bhaindirínis an chantaníis agus an Spáinis agus tá iontas cotha aige ar go leor éireannach le na bhlasas Chonaill. To make Foghlaim in Newark, in New Jersey. New Jersey? Yes, right. Like Anish to make in Hall. An tá mai. Tu sé geri couple of focal ólam as the chigus America. Bhí mar sé 6 go leor couple of focal retlas. I've the Gaeilge we Gaeilge mai hige we sé genna hilt. So sé cé jams when you cup of tea. We should just geri loch Gaeilge is Gaeilge her tea, is Gaeilge her sushis is we should just quite just couple of focal go hart na chi nig Foghlaim Gaeilge. Tá sé pointe ceithre leantar ag an near cead bliana stríocha ar YouTube agus ar bhain hóisialta le lón machnamh tucha gan na luithe seo agus gearan in éireann fa dheacrataí mar le Foghlaim na Ghaeilge. Ana bh monachan nuaach TG ceithre a gonda Chonaill.